wake ato me tare mo ta siu yola e me foca ne tau tolu pa siu ata mohe ti koni kau ti koni kau pate ko elders ke tau kau foca tanga i afi ko ni kau nau me mai i o pe ata tai tari loto fifia ni no i afi ko ni tai ko na ko e ai fo tu pe ko felili waki pe ka ko ya mai o mo ui amen pe kai ke tatau ai pe e ai tai mi tu pa pe ke ta fai ta o tu oni kai lava ke foka kakata na o ui ki tau tolo pe to ko la pe to ko si life will be still moving amen ke ke tau no fo ai pe e ko pa pe ke fai e ai e pe to mo kos e ai tai mi te tau ba ve ai tai mi te tau tu ai ai apa yang apa ia orang tak tahu kau begitu. Ia tak tahu begitu tahu apa orang itu tak tahu itu. Mereka itu kita lihat dia tapi tak faham apa. Tak faham kita ikono ingape. Orang malir tahu tu. Jadi apa yang kita follow begini? Apa tanah kita tahu apa. Kau huwa Korinto wahai orang lima bagai besi kono. Kono pada lama ai. Ka vai ko ia bututu i fasisi. E outro fasisi fok. E ko ia bututu i lahi e outro lahi fok. Waki e tangata takita ha sange ko ia ko pau kono lotoki ai. Kai he mamahi me kono pure. E kofa ai o tua e foki e. E a uma fai e o tua de foka tukina na me lei ko to me ke ti mo do. Ko i ki i he mahu lahi ai, mahu vai pea ki moutoru i he mea ko toa pe, ke mou whawhai a ngau le lei ko toa pe. A mai he vesi he fui konga ko e ni. Mahu, ko loa ila, ko tungari e ko ia tau mahu, ko e ne whakaai ko toa pe. Kai ke aha me ai e te tau, whai e ki tau toru, ke tau mahu ai, ai ko loa ko ia, ka ko ia pe. Ko ia pe uni hana whakaata, ai ka whakaaki pa vessels que tafe me ai koloa ko ni koloa aki ki tau to koloa aki ki to tapo ki ki to aki ya me he be ni tau mai ko fai ko e fo aki fia ai ko tau fo aki fia tau fo aki ani to ko tau lo ko tau fai ki o tu ko fai ki te kau ko si ko fo ate ko tau fai ko to be ki ko tu ko i na ki ta na ki tau me fo ko fai ne fai la lo to ma si mai ko tua fai tu e ko fola na mate e o ko mai mo ma lo fa ko koi ke que lava que mau te fa mata la ko e mai ko ro ina fai to ton mai afina e mo ki ma la mana mo ka ne mau ni ma mai ya e ko mai ke na vi ke te ko na ta ko ki aki ka uri vai te ko na to fai e o wau te pareta e pe e mau rola ke te ko na na mi ma mau ni mai na o na ni ma e que mau te wa ke te ke te ko e wa fa si na ki na mai na to na fai fo ke na to na halu online ma lo na ko na ki na to ko to pe fai fo ki ha mai fo ma ke te mai apo ki na to mai mau lo ma ke ho na ses mai ina o tolu ke mau kau fata ha he ho ko ni ma ya ko te mau lo ko ta ki na na ko to na o tolu na ke o tu ai ha fa sin na pa te fitu ke COVID-19 e ki ko mau lo tu ia o atu pe ke te ko te kaki pe ke te ko ta mai ko ko te tala i ke mau lava ki mau tolu fai e mau fa ka na ko ko ma feia e fai fa mo oi pe te fa mai ha fa si oi e ta ki no me ki ma to e me ka mata ama o lo o ka ko ni ane ko ki na to le ka u ka mai e ki te na wa wa e fo la ka mai e ka mata ko fa he kai ni oi o wi ke ha mo e ni ai e mo fa he ka me o le e ki mo am mo e ni pa no o wa mai ra nga me na to ke tu wa ke a lo e mo wa no wa ta kina mai ta dela siu o ya latu ya fi ko ni
Whamunu ia ki nau tau. Hiki hake ho nau lo toia. E wafa o sisu ko e si. Amen. Amen. Mana me ka. O que lea Sioma, Maui me, God is good, and all the time. Koke pa mea hake ki a lunga e whiawhini. Amen. O ka mea o tau toko siki, ka tau toko lahi I he lamare ma o e ki. The Spirit of God is what connects us. Ne ongo kanga e mahaki and separate us and keep us apart. But it is the Holy Spirit of God that keeps us connected. Amen? Amen, church? Amen. Why don't you turn to the person behind you? Tata awa ngeki ai. Say it's good to see you in the house of the Lord. Amen. Turn to the person next to you. Tata awa ki ai. Amen. Welcome to the Father's house. Amen. Every step
That is our prayer, Lord Jesus. O malotuia. Ke mautari ko au ki hou. Lord, use us. Use us for your kingdom, Jesus. Wherever it may be, Lord. Fetu pete ma'aru ki ai ke hui ki mauto. Ke mahoko ke tāku aki. We give you all the glory and honor, Lord Jesus. We worship you in this place. Father God, we lift you up, the lives of our members who are sick. Kia nau tolu nau sipu ki o tokoto e mohenga manahi eke ma apai nau ngahi we lift their lives unto you, Lord Jesus. You are the great healer. You are the great doctor, Lord Jesus. And we pray for healing in the mighty name of Jesus. Lord, we worship you. We give you glory, we give you honor. And we pray these things in Jesus' name. And everybody says, Lelea Sihova, our amen. Amen, amen. You may take your seats. Mawai pe. Taki pas ka pau le. Kama he fo hiva wa mumina ta fa no ai. Isu ko wen. Ke mea ngau ya. Pa tai ke. Ai ko nga fas ko ni ka nga kristian. Dong ta nga to no no ta nga mea ke nga fo no nga. Kama he hiva, ko hiva ta po ke na ta we. Pa no ngoi ta mai. Se mai ki ta to ke ta ho ko ni mea ngau we. O te tau sio pe ko hatu o tau mo ui. Tau tu ke tau whai hanga au e. Ka tau mea lele te tau whai ki ngau e ki. Ke langa hano siasi, ke langa te ngau e. To build his church. Ka ta i e ki. Praise God. O te kamata tau mea ko tumu atu ka wha mahalo ki. I'd like to give honor Kua and glory mafi to mafi. God. Ko ne tau he tau mo ui o tau au sia e whiafi koe. Tau e whakatapu For magehi a taking te care ia. of our lives. Ki heni, o ki hena ia tau loto. He's in our presence Tau tonight. whio au mo ia he whanonga. And as we fellowship with him, Leonga tau whanonga ke ngai maha ki. even though we hear Tau tau sickness, tau alahi. Kia mea te tau tuanga ke. Tau sua taha pike e there's ki. nothing we care about. Ia beho tau malu. Ia beho toki tau. He is Ai the whata great mage he doctor. ki e tangata i ki kau. Give thanks to our pastor, Ai poate, to the board, au tikonesi, to au the taki, deacons, ai leaders, mātua. Ngai whine ike tau sa ione. Ka mua all tau the ngahi lo kai parents of our whanau. church, also our Ai children. whata mage he tiki motoro. E tu mua ka ata ki mai o ki. Thank you for giving me this Koe opportunity. haha ki miniti. Haha ki He's te koni e whae vahe vahe. I will Ka share o with te us. mosio me ka te au. Mosio mo toki whai wholofolo te ulau atu. See Koe haha the ki word whai of tea God. nima pe ono. Tō atu. Ka mea usai ka mata. That's why Pea I'm taha. starting tonight. Ure wa ka matambo ke na te kianga. And I will leave it to Kalere these e other ma two to finish. That's good. That's Puka te who ko we're sio sharing tonight. mo sio ke toki kon na Filipai. Look to the book of Philippians, Pahe wha ve tahataha ke tahatolo. chapter 4, verse Koe 11 ki to e 13. sia ku manako loto ke. Paha ki vahe no wahe whiaf. Just so I take a short sharing Te tonight. ulau atu pe kam. I will read it to you. Ka koe kai te urea, koe uhi ka masiwa. E ko ana ki ako ne ki nau, ke ufie maari e pe i he mea ko toa pe te ui ai. O kou ilo ke whai i he masiwa, e o kou ilo ke whai i he maa o lahi. O ako na ki nau, i he pot ko toa pe, mo mea ko toa pe. Ke maa kona, ke whikaia, ke maa o lahi, pe kātaki ai masiwa. Tamahe visi tātolu, o kou whawhai e ngai mea ko toa pe, ia kalaisi o ne whakamālohi ia. Ka whita i eiki, mau whamālohi ka tiko e whiafkoni, ko e wholofolau tuki o ngā. Tanu e pote tangata, ka whiwarea, e wholofolau ke siasi. Ka maa ki te mau he hoa koni. Ko hae mea te mau to'o, ke tuku e mua ke hoko koe ako ne kina maui, ke whanonga mua e whahe tāu koni. Awa ko wharea wholofolau, ke kamata e koe wholofolau, ka ke whaosi pe koe wholofolau e praisi, kua whamoi. Amen. Koe ki ka weinga si tu ai ke manako ke Just an idea I bring to our ai a attention ke ka weinga ki wahe koe ni. so I can share with us tonight. Ki ka weinga o tala mai fie maari e. Wae o koe kaunga ue ka pau i tamata. If someone is Tame angry, whakapala with us, ke mea. relax. Tata mai aku tawa
pau e tau mo ke iki kamata anga in our tau lives ko to God for the pa mo beginning be of na the ko year. tau be tau relax We are to relax. apa ke tau relax nga iki la ha ngai me ke pa If we relax, tau oh loi apa te tau ki God will relax take nga care of iki us. ka tau look forward ti ha me te fai he tau ko what can I do for ai this ki year? foi ka venga ko en fema This is the third year. We need to relax. pa te mo tok fokat ka pola ki foi va he ko If you go home and foi read va this he mari chapter, en this foi is va a he good ko ni ko chapter. va he fa feta foi va he wa ko nak Just va he chapter fa lo of to la prayers sa to teach us, apa te encourage. mo tok o la la di ape foi va he ko ni wa ke foi esta ta ha ke ta to If you get to verse 11 to 13, ele nga he me ala la ta ma he va he ko there are many things this Pau ke ha chapter ka nga shows. si ane, me aulu aki, tama ke tau tō ma koe ki. It says he wants us to Ke stand tau firm tō in ma ka ke God. tau tō ma koe hea. Let us stand Au pe firm. haviri, tau ia tau tape. Not in family. Hake whahai ko. Moe hau koe, This side or pate that pa side. alua nga halai pe ki la. And Koe then mea o he no tells tau us- mai ke tau ha. The Pau ke second tau tō thing. ma e ki pa tau roto taha. He says we need to Pai ke have tau roto taha unity. e ngā e ki ko tui. Pahela tau mata tō kono sai o ne. See, if we Tango don't pe ko have hae unity, fō then tūnga why e ngā come tau to whai. church? Au e ki ka tau roto taha. If we need Apa to do the siasi ko work of God, siasi we need to langa. be together. Oka siasi ko siasi langa. This is a big Pe church ki of ka God. pate mo tō ki api. Te hame ano tolu tamai ke a. Fe mau ke mo The fe whakaloto thirdly, lahi. says we need to encourage Pau each inga other. tamai fe whakaloto lahi aki. We need Ko to umau, encourage each other. ka moro tō taha pe mo. Stand firm. Whakaloto lahi aki. United. Whakaloto lahi ko toko ua. And encourage your Whakaloto brother. si. Neongo ene mi kamakamata. Even though it's the beginning. Fe mau ke a ta whakaloto lahi. But we need Kau to tō mea mau inga tamai ta. Mo whawha wheta. praise Whaka God. mau pe whawha wheta i ka ngā Christian. Christians, Kau pe ha whainga ahi whiri. Neongo ho i ta whawheta i pe. even though you're upset, but still praise God. Mau mea mau inga tamai ko. Loto mau whawheta fe mau ke a. Fe mau ke ia kalaisi e tau. We need to Ko be ngā in koni ka Christ pau in pe our kai ke ia lives. kalaisi. If we Ko do to not ko anō e have ta Christ, whenga u whahe kuanga. then everything Pawhita we i do is ka ngā in vain. Christian. Lere se ova. Maua pe. Pasipasi ko pau lere se ova. Oia. Pawhita. E mo buki pasipasi mai ko e whiwe. Kau whe mau ko ho mo. Ia kalaisi. Whe mau mo mai whiwe maari. Siko tau When whi you ka stay in venga. Christ, you will O have mau ka peace. toi fo iono koe. If you have O all mau these ka toi pa things, whe mau ke ha e miriana relax. you need Kau to ke relax. relax. Kanga sisu ate atamai lelei. You Pa need kau to kau have a lelei. good mind. Ka me te tau whaka ni ngā au he tau koe. To Ka do me te his tau work whaka ni for ngā au he this tau year. koe ni. Pa You ke know, tau this year, relax. Pa kau we kau. relax. Pa me te mau whai ngā e ki tau koe ni ki alu ki What olunga. can we do Pa ke for whi mau this ki year? alu ki lala. Alu ta whaka. Tai ke iki he. Amen. Kau pa koe ke tau whai ve. Tau whai ve si mahau inga. As we get Taha into taha ke this, tā tolu. from Koe verses whai ngā 11 lala to he tolu 13, ne. Tala mai ka te ki tau there tolu. are three things they show E to tau us. whau mai ko he tu mau rato lahi. We come through Ka mo e standing firm. whakawheta i tamai ke ha. Ma he vesu lagi he tahtaha ke tātolu. Mo ke agono kina tau mo. So ke tamai be. Ako ne kina mo mo ke mo. It says we need to learn to be content. Ya fe mau ke mo fie mari ke ha. We need to be content Kai for hanga au e life, mai e ki. to do a work Ko for ne tamai God, ke mo fie mari be hasiu. Ka hanga be ke kine content, eh. so that we can do work for Ko da. God. Fe mau ke ka mau ke fie mari mo relaxing ha e ki. Ya tu fa hanga au e. So Kai we ke rise relax to do mo a mo work. he. Kai ke Do tu not pa halau relax and mari sleep. ya ho freni. Fe mau ke relax mo te 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 To alu ka relax hai. and prepare. Alu ka hai. Ko ha me te tau fai he tau ko ni. What can we do? Father house. Mau ke tau a Father's relax. Relax. Halau mari. Halau mari. Fa fitai ke. Bring someone to Christ. Maru. Ki bas bas. Me osia, me osia. Ko re ka pe. Ko re ka pe ko e mama hu inga pe ka pate mu fano ke tau ki ka venga. Ka venga ko de osia. Eh? Kalau tola hi ko de fai ko de paula ko ni. This is encouragement poured in for us. Kalau dah ko ka tau tola na taula vesu. This encourages us. Tau ke vesu no wa. Ha me fo wa tau mo ui. 12, what we go through in our lives. So hafi. Alu ki tahi, alu ki uta. Tau ke mare pe wa. Tau ke relax pe e ko si suka. Let us be content Ai ko as me we fe ma relax tau in ni. God. Tau ki relax. What we need for Yo, this year, fai. to relax, Tu what we pon do au e ki. Tau ko. for the work Ame of te God. tawhai ki ngā e ki. Tau fe mau ke ha, tau ki relax. Let us Tau kau te relax. tatawho ki ona ia. Tau fe mau ke ha, tangu tu mau. Relax, ko hame te whai. What E can I tupe, do e sias, ko hame te whai ke tupe for meni. church? What Ko can hame I te do whai ke for- tupe tapi e ma. what can I do Ko hame in te this whai ke ministry tupe e youth. for the Ko youth? fe mau ke tau ha, fe mau ke tau ki relax. Let us relax. Ko tu hai palan te whai ke langa ngā e ke wafe ua. Ia koe mua o e tari. It is in you and I Kai mlahe that tau mo answer. ui. Tau whenga mau pe ngā e ki. In our Alu lives, sa as we tatau do mo work for toloto. God, Kai. in your heart. Me ulahe palpare me ngai au ni. The problem Tau is fusi ngā e ki. Ka tatau mo me
fia mau. We pull the Hey, work keep of God to quiet. be for what we want Mai ke ha ki tau fia maari. because we are not content. Pa ki tala loto no no. If I can E share mo ui, testimony, pa ko to whakao my sika life, ia e. E ki wahe wahe. Pa tui kore at peke he ongo. Tau a koke na lao mai. Pa ki fo hi wano no peke whao se ke e wahe wahe. Ai ki yasi na kaunga mamai tonga. Nai mai ki la kanga friends te I au. had in Tonga, Tunga o nei ki la kanga te au. and there O was e mahina ko tope. to me Pope every ke month. taki hisi as. Pope ke kau he fui taki bong bong pe koe fia. I have to lead either Ko se in the mai nai morning tolu. or afternoon in 3 Ai hoa ka months. te au. My Koe mea ko wife said, whātoa ngā. Ala ni mai nai tolu te ke taki. "This Ko has mea been na 3 tange months, hoa. but you Ke have not ilo. led." Ana ko hau ke ngā e ki ke taki. But where I've Ka come mau la kanga to, sino vai api. Ko hau ke iki ko fia mo ui. I come O to tamai Christ hele he and tau I folo may folo e life. fiaf koe ni. That Pa is te the tau fia word maari to he life. mea katoa pe. If we be Ilo e ki content kau in tau everything, hui, mo ui. we, E ilo and pe he's ko who we tonu, serve, ilo he's to tonu, alive. ilo hala, ilo kuala. It is Ka the tau right na foi to mo ne iki. way. Tau le pe tonu le rei. E tuai, e vawe, Whether it be pa pe ke tau quick or tatari. late, A te whalai ka tingi mo tolu. I share my Pai life vai to ki you all. kataki. Ora ke hongo to ko ki hau ke mai ko hiwa ba os. Pasa ki vai vai fiaf ko ni. Mal.
Praise God. Amen. Hallelujah. 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 Kung mafata, kung tapkete kiwa, itari iyo fa osi, worship God. Thank you. Lord, I'm here. Sabe de tavalu, Psalms 100. desse valu como riva. Verse 8 and 9. Ubilelahi, ai falala ka Jehová, e falala que tangata. Ubilelahi, ai falala ka Jehová, falala que kuri. Dawa, paka mai, mafafta ni fama. Fofolo te tohu. Kue kapa hoka. Lea pe bua koe fofolo. Kue tangata koe lef. Kue kukira. Kawe prospect. Tawe na koko fofoalo fufuma mkui ni mwana. Fronga anga mawhai, wana o e fronga mawhai. Lord, your Father, name Jesus Christ, Lord. Amen. Ege, fai ku baba he, Before I share with us tonight, tomo puke e whenga Maria weni. I hold this opportunity Ka mawhaftai o tō mawhmawhi. to give praise and honor to God. O nge pewe a kurave he gnaki, a whasame peni he teo tāwaru he vesi puluaki. Just like the psalmist wrote, Wata whawhtai ke skoma, he kuwangare e a tolonga tā ngata e ngahi alofa. His mercy Kai alofa ko ia, na ta whanonga mai ai tūta maui me wano wa taha. that is the same love Ke that wano God ua. from 2021 into Rea wata whai mo e tō same, I say ka together, whawhtai te ke skoma. praise God. E kure rei da tolonga tā ngata e ngahi alofa. It's His love and endures forever. Ea ku whatama ke, whamalo ki tātai ki, kai whikau, tiwani te eiki, And respect to the man of kau e God, whatas haus, the senior pastor, so dawa maki. Ka maa hoa, swam. also his wife. Whakolo, whai. Salvatore, Love that. Ulau e tā, whaki e ni pui ka mo. counted a blessing to my life. Whaka e prosperi e ki, To be a part of whanonga ka whai e wano. the journey into Tawana tō ma whaf, But tō I've mari got ngata kresi e ki e kua. to give you grace, Whare, Pastor. tō e ki whai. Everything Kolo God has ngata. done. E whatama ke, It's a big honor and respect wate kolo kā. to the elders, Whaua tiko ni, deacons, whawhenga maari e whai. all the Rāne e opportunities, motua koe. all my Mālo son. i koe. He ku, whamalo. I tātai ko tā mea siasi. Nea ku koe tā kua weni wala. Our friends, Wha hola. Whai whare a tata, whai whare a whiwhine. E rai taha wau ke sisi taha. from the eldest to the Whawhai a tau ko wha. Whatoroa. He ku whatoroa ke. I kau ai ka pesioni. also to Ah, the this is the thought that we had. Kai ka lupa. Kai ka kai ka ai. so Ka mui tu no riki. bless Ko you. ngā whatahe, ko spiri. Pia pia ka walanga. We share together unity through the E gospel. ku whatama ke he, na tō ta pia ku mea mai e a tā mau te. For those who are watching online, Ka wange hoka wholofono. let Tā me whaku whala plahi o be wholomono. an encouragement and blessing to you. E ku, o whalahe ma ke he ni o kua ka mai ku whāna ku tau. Also, my life to my wife and kids. Ma si whai tō rau wha. Tā pina e tika ka i ahara. Tau marika te kere si. That God will bless us for this journey for this year. Ka inga me whakaukau. Whate whito kia e ki paha no no. Ino kaunga whataha moia i e whiafi whakaloa koeni. If I can Kaunga encourage whanonga. our journey, Whare o tamai. Father's house,
Hiki whanonga ere o ta whai i e wanoa oua. Means that we can go with for 2022. O me whakaukau koe ni ka whataha moe. Ka ama e pētere ake koe ni i le whatu sa me. I give these. Kei me taha taha ia. There is no one, Wa si hopa pe. only God. Ka whakaukau ia pa moe. Wa kaleinga ko omi he whiawhini. That's what I come with. Wharea pe. Whiri ke pau. Whiri ke tonu. Te kakai o ku whanga. Make the Ka right mai te choice. wharea ma mahino. Whalala o tua. Whalala te si. Who are you trusting? Makakaupe. Whiri ke pau. Whiri ke tonu. O hai ko hu whanga ngapu wha. E whanonga ua no ua. Wa whanonga ka whai mitai mitai. For this year, Pe ko whalala o tua. Whalala te si. you are trusting Ik whanonga waru ka whai. in man or in God. Kaya sola hapurangia hataha ia tala noa ai tui kono te vita. Everybody knows the story. Kono whiri mai o ki tamo na whiri me tau sipi me uta. He was chosen as a shepherd, as a little boy. Wow! Whiri ko ni ka whiri ke tui. Ko ha He uhinga. was to be a king. Why? Na e tonu ele pufanga. Because it was right. Ana e tonu ele falala. Na falala o tua. E ka tui o whema to taha falala o tua. Ko e taki o whema o ka kai falala o tua. So we people Hallelujah. trust in God. E tau ilo ai whara sausi. We know, E fathers, ui e tau whaifukau o taki a whara sausi. Ko tau taha falala. we know that the leaders of this Ronga anga ia he are wanoa ua. those who trust in God. Whema o e ka kai falala. Kata wapsia, whanonga o tau whai. Whanonga o tau whai me tai mitana. Whewhea e Abrahami. How about Abraham? Tana e Abrahami se nesi. In Genesis, Tana e Abrahami lawe e se nesi pahe tau wa nesi waki. Waki ui te Genesis nesa ka chapter parami. 2, verse 1. Kawe, tu hake, Abraham. take alu ke whanua te whekau ko te ai. He says, get out of the Tea country. whakau e Abraham. Abraham, Tame me tu hake. how can he E rise? ko ngane ha. Na e whalala o tua e Abraham. Na e tango ne hufanga. He was right. Ka mana o te hui mai pisa ka pe mani au. Tu hake pake. Alu ki whee. How can I Keke go? koe ngā koe ha, ta e pau ai, hu whanganga. Kai ke whapapau, tu tei, whie pau, whapapau, ai ke pau, ai ke tonu. A hu whanganga, a whanara, koe hata ke whanara kei. Ka mai ke whanara kei, whanara ke siawa atu nei. Koe i te leame koe, mei ha honi, ke wana watu. Mei tani, e whanara ta whai mei kai ni ki tani. Whiri ke tonu, Reverend time. Make the whiri ke right pau, decision. ai hu whanganga. Who you trust in? E whima, a te kai whanara tua. For we need people who trust in E God. whanama o tawhai. Whewhea noa. What about Noah? Whika e kia noa. Noa. He was commanded Pau e to whaka. E la tua mo mai. Ani te tua e mau ngā te whewhe. Ka nei ha. Ngā ki be noa. Ngā ki be noa. Ka hea kai. Noa. O ke whangata. Ke pāra. Ka ngā i be whaka ke. Ka koe ha. Nei whalala koe noa whalala ke hai. Si hopa. Hena ne tonu ne hukumi hufanga. Ka hufanga me si hopa. Ka ne whau e waka. build Ka nei ha. power. Hanga he o tua. Yeah. And Ngā, God built the ai ka fire. kai mo na hawe na hawala. I hanga e ki o tō mai alo maki. Wa tētea. Tamai neha. Whamui ai. Ai tō tāne ha. Tonu. E ne hufanga. Whamui e tō tāne ha. The choice no one made. Whalala tua. Ko hai. Noa pe muna whare. No one is Ko whemau ia kua ngā koe ni. Ke whamau i ki tau tō toka pau e tonu. If God saved E us, tau we make the hufanga. right choice. Pau e tonu e tau whiris. E tau whalala tu ka whalala hai. Tau whalala ki ato mai. Do we E ka trust whalala God? ka nake. Or do we Ka trust wau ia hanu. Hiki whanau ka whai he wano ua. as we journey into Nau te 2020? whalala ki o toa whalala whakonga pe. Will you Api ka trust katoa God? whalala. Ka ne hanga tāpua ki koe. Ka mai tene whamau i koe. Whamau i hana whare. Whamau i siasi. Whamau i konua. Ka mai ka. Ka mai ka rau kena Abraham. Te ka mai ke alu Abraham. Whei tū te ke alu ai e ha. Tāpua ki whamau i a. Whanua ta me ke tū ai. Whamau i. Whamau anu ia. O pehe ka mua Kristiani. That's how we E need ka to whiri ke pau e ka maui. Whamau i. E ka hufanga. E
Ke paketa whanau, whaitu te tawau ki ai, e tāpuaki. Whaitu te tawau ki ai, e mōnuia. Ka kai te tawhiahi moia, tene ilo ta mōnu. Ka mōnu ia lau kai, a isa iai he, orora. Ke ta hoko ka māma tū hake te ulo. E kua, become alive kai whanau tua. because we are E whamu iai, ngahi lau maari, kai whanau tua. Te whea ana. What about Hannah? E si no whanau mari ke ha whanau. She Ko did not whanau have angai ha tō tahaku. Si pa. Kamana, tu ia ke ana. Ha, ka ana ke whanotu. Tangi me molotu. Tangi me molotu. Kana, kere. Ok, kona. Suka ke hawa ka tukunga. Ko tau mai mari. Ko tau whanga. Haka tupu ko kau mea. Tene te taraku whanotu si pe ka koe. There were those who Kau whea mau ke hau. Whapapaui pe ko hai hou whanga. Ko hai pe ko rara sei. E tene tarawai ha mea. Sei ke hoa tamu. Tuiaki pe. Lotu pe. Lotu pe. Lotu pe. E te lotu pe. Tani lotu. Tene whai whatau ko whimo. Tene whaake whatau ko whimo. Atu mea. Tonu atu whanga. Tonu atu whanga. Ko whea mau ia. Kau mu i Christian. Ko whea mau ia ka kai. Come off from kai na tonga. Ko whea mau ia. Ata ngata o whanga tu. Sai tāpuna, tene whaahe mo tua whaaia, tā mai tene whakaaia, ai mea katoa pe he whasino, whakata mai ka mea kai pua rau maari, e koe te me aia. Tā mai te alu, ko omi ho whetongi koe ha, rau maari mani, o tua ia, o Immanuela ka, o tua ia te tato. I loto ia te tato. Ka pāte tā whalala ki o tua, o ki loto ia te tato, ka hoko ai, o ka kai kāpua, hoko ai kai whamonu ia, i whanonga anga peo ka whai. Fia fine autoto. Tu tahan hala, anu fare da tu tahan hala. Nei pego tempo ta palo ang hala to alga popula. Kai ke to ya mana ki anga e kamui. Ria kila, manuki, kakai. We, ko fua ma hala to tahan dai ha, da wa chuma. Kana ha. Nei e me ana tu khelo ta fine ko ni. but in this Pa no ke la fa mo ya ke he ha. she heard of how Whanau ke le Jesus ngai whamoi, was whanau ke le ngai whamoi. Pana e tuku heno roto. and in her heart Te whiri tu hai te ufanga. I will choose Te you. ufanga ko ia, ka tonu te mo. Ka mai ka tau whenga ka wako mai ke sino. Said she was trying to get Ka close. kau ka se whiri ko ni, kau e tono futupu. Whe ao mo whenga ka. 10 Sio years e COVID, tau e neua. Wanoa, asi mai. Wanoa taha, te rahi ane, hau mo mate. Kau! this year. E ai e mea era. Ka pau he ke ha, tonu e tau whanau tua, mo tonu ho whiri. Ka pau ho whiri i whapau. E hai u whangama. E tā mai. E au ma whaake, whaake ka tana me whawhura. Whaake haume, whaake mahaki, whaake moanga hala. Ka e mono ia ki na tolu ha. Whanau tua. E tonu, e te rāua. Te nau hao. Te he tā anoka te mune hao ai koe koe. Ai e tamtia ko ki Israeli. Te mune rau ispite ai, whatatai lo. Tā mai mai tātā. Those that came to Egypt. Ta kai mai tau te tamai na e awhi ia. E pehe awhi, ai tau te a, de ka kai whanau tua, ai hau ia, tangara marea, au mai ke whare koe, tuanga whare whai kau, kau se ngā nitia, tuanga whare sone, kau se ngā nitia, tuanga whare au, opita, ko te ta whanau tua, nei tonu ane whiri, nea mo te ki tau whiri pia hauni, whapapau ia. Today, don't worry about yesterday and last week, today. Tā não quer falar. Não quer falar. O te tukanga koe kia ane whi, mō kohiri. He taramaia, ia paula. Ko si isuia ka tau ane whi, roto ali, pene hena tangata. E ki na tolu, o ko tolu e na whiri. Hai e na ufanga. Papapau. Papapau ia. Hiki whanonga au ka whai. Nau te kei whiri peha mea. Wanoa taha, nau te whiri peha ki mea. Ki whakonga me. Koe ahau, wanoa ua. But this year, Hiki whanonga ta whai. in this journey, Whapapau pai ke pau. Whamatora. choice. Ai whanonga ki o tua. Koe te te tau ki ta mui. E whanonga ama ta whai. E tu taramai le mai. Ia sione. Pai ka whawe si kura ki ke tau. In John chapter 14, Oh, what verse they 1 want. to 3. O ne kalaga ni nai visi ai malaga. Ka mo whi mari.
Ke te alo te te wai ha. It says to be content. I go and prepare a place. Kiri ko te te hako ha. Mako ki mo tolu. It says I will come Aku mo with tolu you. wa. Tolu. Pau. For those who have made the right choice, Ina tolu. who they trust. Falala tu. Those who Mai te trust, alo te te wa. I will go and prepare a Kiri place. te se hako ma aku mo tolu. Wa pole mo fra. Ni me tamai be he beso. It is our encouragement in verse 6. It says, Tolu ko pau na fi. for Na those who kufa have ha. made Na the falala right ke te au. choice, trust in Ke o me. tua. I ko be ha. I am the way, Mo ni. the truth, Mo da. and the life. Ko ya be ni da fo wa. That is what we will Ka go wa through. sia. Api ko na ni ka. Experience the Ai how te we che. will Kiri ke te hako ma aku mo tolu. come Fa again. ba. Mo fa. Kiri ke pau. Ko ni da ule fa ta ma fili na fa so si wa. Ka fili hon. Joshua, Father's house. Father's Father ke he eswa. I fare tamai be na no fa ma. Father's house. Vai no fa ma. I fare tamai. Te te mai. There's many places He has prepared for us. Fili. We Fa have wa a cho choice fa. to trust in Him. Pau de la fala tua. Amai de ta kati da mo. So He will lead Abu da us. to. We take Fa da to ke fono ama wa no to. Fa da to me fono ma pa fai. E tai mi da ni. the journey we are on. Let's look to Scripture. Mark chapter 5. I will read from verse 1 and stop at verse 19. Mark chapter 5, verse 1 to 19. Ai au te hono wharea. Ia nā lau kuku mai ki he kawai e taha o e tahi, ki he whonua o e kakai katarine. Ia ko hau ia mi he waka, ia whakawhetau lewa ke te ia ai tangata, mi he ngahi whai toka, ka nā ia te ia ai lau mare uri. Ka nā nofo, te ia i he ngahi whai toka, ka nā i ka i ha tangata te me whaa, hai a kia ai ngahi ka mea whiwhi. E koe uhi kua liunga lahi hono hai, ake ngahi ka mea whakamau, me ngahi ka mea whiwhihi. Ia kua ne motu motuhi, ai ngahi ka mea whiwhihi, ia motu ai ngahi ka mea whakamau. Ia kua i kai whaa whakalalata ia e taha. Ia nā i he ngahi mo ngā ia, mo i ngahi whai toka, ma wai pē i he pō mo i aho, o en tangi ai, mo ne tawhakawhai a kia, ai ngahi maka. Ka i he ne mamata mi he mamao kia sisuna ne lere o hu kia te ia. O tangere o lahi o ne pehe. O e hao kia te koe sisu. O e alo o e fungani tua maurunga. O ko hu toto aki kia te koe i he o tua ke oua nā ke mamahi iau. He nā ne pehe kia te ia. Hao i tua mi he tangata a koe. O e lau mari e uri. Ia ne whehui kia te ia. Ko hai o hingoa, ia peheangi e ia ko lisioni hoku hingoa, te oku ngau hoku lahi. Ia ne kore, whamatoto ke te ia, ke oana le kapusi, aki nau tolu mi he whonua. Kana iai, o afi ki he ngahi mo unga,
ai whanga poka lahi, nai whawhanga. Pea kore e he kaurau maare ko tua pe, ka te iau pehe. Te kaua ki lau toru, ki e whanga puaka ko uhi, ke mau hū ki ai. Pea tuku rewa e sisu ke nau whaia. Pea aru, atu ai kaurau maare uri o hū, ke whanga puaka, pea whenere o oho ai whanga puaka i he potu, tahi fohiti. Ki tahi, nā nau toko ua awhenai, pea meremo i he tahi. Pea whehoraki, aki nau toru nei tauhi ai whangapuaka o whakahā ke he koro pea moe tuku uta. Pea nā nau aruangi ke mamata ki he mea ko whai. Pea nā nau hao ka sisu o mamata ke te ia. Nā lui sino ai a laumare uri o ne mau ai lisione o kunofo i he kua kofu. Pea koto honoloto pea nau manawahe. Pea ko kina toru na mamata ki ai nā nau whakahā ki ati nau toru. Ai mea nai hoko ke te ia. Nai lui sino ai ai te wolo pea moe mea ki whangapuaka pea nau kore rewa ke te ia. Kene au iho nau whanua pea kua nau ia ki paka. Pea ko ia na nau lui sino ai ai te wolo ne kore ki ate ki ke te ia kene no nofo. Ko e ves whaohi. Ka na i kai loto ki ai sisu. Ka na ne pehe alu ki ho api ki ho kai ngā mo whakahā ki ati nau toru a ngahi mea lahi o whai e he e ki ma au mo e ne manawa ofa ke te koe. Ke raro. Tua mafi mafi. Koe koe tua ko langi ka koe tua ko mamari. Tua koe o ku punou kai mea ku mate ta ku punou kai mea ku mo ui. Mau whawhetai lahi. Koe mawau sia mai e wai sabate waki mahina. E wanoa o wa. O hai i mau tau ke mau ilo e mau whai whanonga au whai. Whawheta. Koe si hanga ko a whio i ke mau hei he a whai. Whawheta e lai hau mau lau maari e siso. Ube mua koe ke hanga tua te koe o mai ho toko ni. Kanu e poto. Whakatangata o tu. Ai, a pe lau maari o e la whiona. Whanonga au kakai. E lau mo ia ke kurama e a whiona. Lea ko toa pe sisu te ufoa pahe. Hoa koe, tu be mo toa ke wha whaka pia rei. Langa ke wha teunga ki pia whiona e sisu kaisi ka kuma wha mui. E me. Ai atui. People of 32. Ka whola whola. This is our scripture. Tapa moe. Tāta whana e toku mo wenu. We respect the rights of our pastor. Tapa moe ngahi kong a kanga o siasi. To all the leaders of the church. A tapu ki he au tangata aiti o siasi ne ungi ki he hakonga. Area sa whānu. Au atua tua i he eiki. Sione o whawheta. Rau mau ko ni sione tapu maangkere se a koeni. Whawhetai la. Ke heke tau whanau. So to our children. Koe wata mage haru ki sola pa moe kulangi. Me a mai he ope na koe tata. We're watching alone. O ta kau ngā ngasi e wholofola e o kua. Fellowship together. Whawhetai lai koe ui koe whenga maari o e mo ui. Praise God for Ke His rāwe ai pia o rāwe ai. As you are here and I am here. Mea mahui ngā ke ka nofo whakakonga e ta hala whanonga o ta whanonga ai. That is why it's important to take note Tau of tau the te church. whito ke whutaini whainga taa koe ni. Because it is a very difficult time. Te hu, i koe hānai ko hoko ai he konga koe. Question, why is it happening? Whawheta, taimi tua si so he taimi koe ke tato i loa hamia ke ta whai. We praise God that He takes the Wholau e waka, ki taini te ka pasapa koe ne wholau ki whi. Whawheta, Praise God. ko si so koe a koe i waka. Jesus is the captain of our ship. Whawheta, koe e, ka marola he mito ki he o tangata wana na mua i a te au. Praise God for my two Now, brothers no. before me. Ame e ko spere e o tua And He gave the ship whanonga e hano kakai. as people make it. Wakaukau, hānai ha wholofola, Thought to myself, nare as ulare i te ukofatongia he whia koeni. I take this opportunity to Hāna ha wholofola, whai mea i ha tokoni. portion of scripture I can encourage Wholofola us. peku ke anga maheni me koe ki ai. It's a word of Ka po scripture. kia tō mai, What I want to bring tonight ki
I he ao ko e ni ko whamanatu pe. Today, it is a reminder. E whai pe tai nia ke ta, whai pe tau ke ta whakau kau. There will be times where we just do to what we think is wrong. Mea ke tohi kohe kai pe ke toi liu ia. But to this book, there is nothing that can change. Koe mo ane nai e tū pe ia o tū loa. Its truth will O withstand. koe me mo au, ye tai me te tamari liu ki tawa. You and I will sometimes. Whawhetana koe mo ane si su he ke toi liu ia. But the truth of Jesus will never change. Whawhetai la. Nofo ia te au e whakau kau e wholofola koe ni. It was in my mind this scripture. Tahana wholofola. It's a portion of scripture, a story. Mea e tolu ku whatonga e wholofola koe ni. What things that I noticed in this Ai scripture. wha mo ane whai e si su. The truth of the miracle that Jesus performed. Mo e si su e lau mare uri. He Ua. cleansed someone of the Wha mo needy ia spirit. te whine nai au toto. Also healed Tolu. a woman. O le foto e mo ui. O foto mo ui a ofe whine o sailosi. And he also performed a miracle where he raised the Wha mo le more centurion o ki to mea ki afu. life. He kai ke koe mahen koe mahen moroa. This is a long chapter. A kou wharau kau pe koe mea pe taha te tātā noa kei ia mo koe hea But there's koe. one thing I want to bring to our attention tonight. Waki koe lau mare uri. First is the Pea koe mea te te tānoa ki ai. O ngata pe he ves tahiwa. Koe hopa ki koe koe mea e ua koe. Wha moia te whine au toto. of the woman who was Koe healed. foto e moi. E whine nai mate. And the Kana God raised ko from ki the mea dead. ki aki. Lau lau le hiro I whoro want whoro. you to read it at home. Kau tānoa te he. As I Ke told kule you. pea tai. Na whawhiria na honga puke koe. Ok, mou no fua. Sai koe ta mou no fua pe whare. Whare. Run to Jesus and do what? O ne lere ka sisu, tala ki ai ho ngai fie mau. When you run to Jesus, you tell him Tala ko your toa needs. ki ai. Tell him all your Ka kai fie needs. mau ko ia. And your Mau needs, ke per ho tui ho. you must want to Per pray. ho tui ho. Ka ke mamata. Ke ko whahala sisu. You must have faith in seeing the path that God will bring. Whawhetai la. Mana tu? Remember, Ko himia beta ki tātā loa kia. one thing Ke I want whoki to mai look kia. at tonight. Tā noa e wahe koe ni ke whamo ui. is chapter Sisu 14. whai ke whi mea tolu koe ni. Whakau wang ke mea tolu koe ni loko whora koe ni. Lau mare uri ua. Evil spirits. Whamo ui a te whine nei au toto. He healed the Tolu woman who had, o ne fotu mo ui. and of he his raised inner her silence. from the dead. Ura, Firstly, tā noa whora koe ni. O ko whakau kau ke tā noa whora koe ni. the word speaks. Ie vesto lupe ana nofo. Pe ia he ngahi whai toka. Is that this Oh, man fuck, was oh, no, possessed, he's like, staying oh, in graves. Ko toko taha koe ni tā noa whora. So the man Ka tā that pia, was ka talking whete kunu ka o sianga mai mike pa ka whakau kau ki ai ka kai pia o si. Mate. we believe that graveside is where people have already died. Mate koe ni mahino. Tani kunu kunu sima. We believe that their bodies have already been buried, they are dead. Ka ko whakau kau ki ai. Tanu mate. Ka wani hano whenga mai. Kai atui. Ko tano wano mai. Tonight, church, I speak Whakau of kau. faith in Ko spirit. tau hini ko whalau mai. Tanu e sino kuni pa whakau kau ki ai. O mate. Ka ko whakau kau sio ke mawhai o tuapa o tala e si sua hano mafi. The Ko ne whakamo ui. Jesus, E tō taha koe ni. Me lau mai e. for him to cast out the evil spirit of this man. E tā noa ai sasi na ulawe ki ai. Ulau te me vesi ula kua ama ke vesi tahi wa. I read this story Ko from si verse ki 1 o to tō lahi e. Ka tū ke whoki me ke whakau kau o. O hapu mo ia. I he aho i. but in this idea that I bring to us tonight, No fo whakau kau i whakamo ia si su. stay our minds upon what Jesus had done. Ka for tō us. taha koe ni no fo pe ia.
I whai toka. So this man was possessed and he was standing around. Ai aku pe, ano wharea mi e vesi tolu. Pea nai unofo pe ia I he ngahi whai toka. Pea nai kai ha tangata. Se le wha hai a kia ai ngahi uka mea whiwhi. Not even with chains. O whakapapa mate. So I thought Ai ane mate pa toe. Hai a ke uka mea whiwhi. he was bound in chains. O whakapapa ilo nia ko tama ko nā tūngu. Nero, me taku whiwhi e uka mea te muna ngāi simai. It says when the chains of Whiwhi wine ko ia o te whiwhi tam whakapau. Whakau tama ensinia pete no ha hai uka mea unanga ilo ko te uka mea. chains, metal chains when someone binds Ka them. te au e kai ki whakapau ki whakakoeni. Whakapau ki hai uka mea ka wosto. Ai ane, ene mate pa koe hai ke uka mea. It says for someone to be Kai bound wahi in e chains. ki ne mai e pesi a tolo whola koe ni ke unoko. O whakau ki ai. As I continue reading Mai this, tu kai ngā koe ke te tuawe no roake. Ke e ruto tolo wholani. Ka koe ngā koe smiata. Ka tu ke hak ke whakau. Roake. firstly, Roake whakau. O hai he poruta me wha. in verse 3 and 4, No fo pe ia he ngahi whai toka. Pena I kai ha tangata. Te le wha. Hai a kia. Ai ngahi ka mea chihi. Wha. He koe uhi ko ni liunga lahi hono hai. because he Ake left ngahi ka mea whakamak. We ngahi ka mea whihi. Mate. the chains Toi of hai ka mea. he was possessed. Pe toi tako oi ko. Ki whakakesi. Liunga ua. Eh? Ake tai wa. Praise God. Iai ho ta manaki. There is a Go hope ahead. for you and I. Ko sisu. There's Jesus. Nā o hai ta mo ui me tau ko si a ngai whenga ta. Nā ta whongai. Everything we come through, Ta whakakau he mo ui he ke ta ranga tau. we think of this life that we are How- not able to handle. Whawhetai. Praise God. Sisu Christ kun hanga vete ngai mea ku whainga ta ki tanga ta. Kun hanga whakatawa tai na. Ke tana e whola. Look at the Tolu koe ka mui wha. verse 3 and 4. Whakakau o mai. I he whiapu koe ni. The idea brings to us Ku that tala he ne sisu a hano maki mawhi. Jesus shows Kai us whainga ta ha mea ke te ia. there is nothing too hard for God. Ta. Ia mea whinga ta. There is nothing too hard for God. Whakaukau ke tako o si e ta whai whanunga me me sanungari. Ki hea honi. We think of last year, Lahe no ngahi tei. Hu whaki e uka me ai. there are many chains that bind us during the year. Ngai wa mea ko ia ngai mea kuni hanga whai ta ngahi mo ue. And those chains bound I kai ke hanga our lives. whaka ta ta mo i ka sesu. We cannot Ai free ko ourselves. se ta ka sesu e ne ngā ue. Whate tai la. Praise God. O tau tai malala o malala ia e sesu. What we are not able to do, God is able to Whate do. ta. O iai, ko ta amanaki le rei. We do have a O good honu hope, hala. Sesu kalais. and the way is Jesus Christ. Whate tai la. O ta amanaki. It is our hope. Ai ngā tui ta whakau ni he tau na ta whai whanonga i. Me ko ta tau o tua, me ta tau e ni tau whihai. E ta whanonga maro me ke aho ni. Koe mui ngai whihi ko ia. All the Ta chains whakau ke ngai whihi ko ia. Lava e sisu kraisi, o ni hanga ta tala ngai whihi ko ni. Jesus has broken those chains. Ka lava ki ke whioga mo sisu. So that we are able to finish Mohe mo sisu, he taim ke mohe mo sisu. Tō e ngai hai, koe ane no ui. all those chains Lava ke are ha. gone, Whakafo, o ai ho mo ui. so that our lives are renewed. Ka koe whakafo koe hei e te lava e mata maro. And in that Ko renewal, ko iau, hau bia, bia mea siso. that Why, renewal I only don't- comes from Jesus. Uke hifo. Ki whakawau hana oa. Secondly, Ha ia he resi ni maa. verse 5. E au te anu wharea. Pena i he ngahi mo ngā ia. Ngahi whai toka. Maru ai pē i he pō mo e aho o ene tangi ai. Wane kawhakawhai a kia. E ngahi maka. Whaki tai wa. He karatari e whakawako i ki au. Rata pē a ki e ngahi whetu o mu.
whakapoui. So this man, as he was possessed, O whakakai ke kia whainga māma ralawa. there Rata piki ai. So was koi no pe man mākaia. who would come to him. Haruhara kono sino kung whakawhata. He would use stones to Kiki harm ni loi ko himself. haruhara lo hinga ni hanga ia haruhara lo sino. Why would he harm Kini himself? na while reta. Whakatai, whana me pēsi, whana me kaina tui i whana lei. Pēnā i ngahi ngō ngā ia. He Ngahi was in the whaitoka. mountains and in the tombs. Kua wau ko hau mo ia. This is like what E I ta fua kolosia i kai. E ta whanonga i hara toka rea. When we carry the cross, we will not go in Follow that. the straight path. Fua kolosini. When we E carry kai the i ta cross, fau behe toka rea. we will not always be a E whangi spiritual pata man. mui ka si su pata. When we Ma think fie of maari e Jesus, ta mui ka si su. let us be O content. pau. Ke ta hake ta mo hifo. We must go through Ngai the whangata mountains aia. and valleys, Tese e kai stane. through tests and trials, E kui fie ni whalala. to strengthen Whalala our pia ke trust. tangata. Whalala si Do we su. trust in man or do we trust in Jesus? Yo ho pau. Inu hono kona. Ka te mano e mo utanga. We must take this journey Taimi ta hana matakari e ngai whangata ko ia. and things that we cannot handle or take control of. Ma wai mo uyo. Whalata. Leo e ngahi tiau tāte ta whoronga mo ia. Things that will E be tāwe done. me tau ta fie maari me tau. Praise God. Ape tai lahi apito apito e ki ane tokon whai ke tangai. It is the help that He has helped our lives with. Ue mo ku kawa te au e whakau au e mo la me ke ki. Lea wani ko kawa te whakau te mina kwa mui nei e ki. I think of the time God has E whamui said, nau he ki e kai ata kai. Mate te. O wane lahi apito ngai kaunga. Whamamani e taimi ko ia. think of my friends, Fui e kumo ui. the world. O āra wa siso. I left them behind and I pursued Jesus. Silo. Apari ke whakaukau ke āra siso. If I did not think for myself to go after Jesus, Ake kai la. but I praise Hau e God mama siso ka te au. that the light of Jesus had reached me, so I accepted into my Ola life. rewa pe me mate. I have escaped death. O mo ui. Hau ea mo ui a e ku fau mai he ngahi ahi ahi. Ia te au. And I'd come through tests and Ai, trials, ake tai la. but I praise God. Oni. Ai e ki whai e mo ui. This is what God is doing. La vai I ke ke tu a tai. Mea ngā ke still he have the e opportunity to stand before you. ai au na ke ki te la ve i roi. Things that Ake I tai la. don't know. Mea ngā ka he i e ki mo tua whakapō ui koe. No whai tai ngā whakapau, wai pia no winga. There is a Ano reason whakapō e mea whe te ki. why God Oi ma whe ki, o rawa ki hapai, o lele rai hapai ngā we. I will go to Tui my nei e God ki ke mua pi he mo ui. because God Wanga gave me whamawinga i grace. hana i o whamo iau. Why God Wāmu said ki whai mungi mā tau ka kai that I would ki. send someone else. Kuku pe koe wa moanga kiresi, wohi me pia pōpura, rawa tai ku mo i. I would come from places, Wahe wholofola e au wa. share the good news of God. E ngā tai, tapa pe te wāroa wai. No matter what E may tiki someone urawa do, wa paha wholo, te piwa wahe wholofola. Ana e lea ke ngai wholo. Ngai wha wholo ma. Ka kai koe ino ngā i hoki. Au ki mu pitu ku ngā au. the places Sai lai ku hau ka te au, ni ki whakau ke mea koe ni ka ku hau. I koto me tiki pe hau ka te au. Urawa e wholofola. from this scripture, Tupe mua, e kifo i ko mua. E tau e whakau kau. thirdly, Ai a ku hai e he bes whausi. Ka ku rau kai i ko bes tahiwa. in verse 19, Kana i kai, loto kia ia sisu, kana ne te he au ki ho api, ki ho kai la mo whaha ke te kinau tolu. to go home to E your ngahi mea la, friends, tell whai them he i mau. what great O things e the mana Lord ofa ke te. has Ai done. la, It's like compassion on you. a mahe vesi koe ni. Says the verse. Rau whe wahe koe ni, pa wake vesi koe ni, I read this chapter and God ni says, tala mai ai. He says, Kai i la waha whainga maari, ke tu e piti, waha if whainga you maari. have an opportunity to preach from a Rama pulpit, pia ke tala pe ho ngā ue au. you can share your Rama ke testimony tala pe ho ngā whahotu ngā au. E ko ke pio ke mea au lai. wherever you Me are, ka re rue, aure pasi, o te te. whether you're on the Chau te train pito, or bus, tai ka ua wha mui mo te. whether Ringi you're la mo vai vai in so. fellowship, Tala pe ho ngā whahotu ngā au.
Tell them what God has done. o ke fuakolas. That you are Ka carrying. koe vesta hiwa ia o tala he ta ngahi whaafotunga. That's what verse Koe 19 kaistane ke says. koe. But you are a Christian. O taha mui mui ia. Someone who follows He after tai wa. Christ. Ha ia he talia. Ha It is ia in our he speech. ta ngāwe. It is in our conduct. I he tapa pa pe. Ai na mo. He tai wa. Praise God. Tu ke koe au pe ki mua pe ki ves. Ke wahi. Wahi hongo furu. Sai pe kuku aho pe kai na tui. Furu ai tapi. Mā wai ho tau whareni. Tu ke taki furu a hini. Ai a pe. Le vesi. Wahi hongo furu ka ves tapi. Te ai hene hae atu. Ke hala. Nai lere mai a tō taha. O tūtui ke te ia. O whehu ke te ia. O ke he eiki. Eiki le rei, koe haa te uwhai ke umawa e mou i taingata. Ka pehe si su ke te ia. Koe haa u ke ui a iau. Koe le rei. Koe toko taha pe o le rei a ia koe o tua. O ke tiro ai ngahi whekau. O ana ke tono whewhine. O ana ke whakapō. O ana ke kaiha. O ana ke whakamooni loi. O ana ke kāka. Whakaapa ki ho. Tamai mu ho whae. Pea le rea o peheang kia te ia. Eki. O whai eni kotoa pē taru e ku keisi. Ta sio kia ia si isu mo ofa ke te ia mo ne pehe kia te ia. O e mea e taha oku ke kei halai. Ke ke alu o whaka tau aia kotoa pē o kua au. Pea ke whaki ki he masiwa. Pea ke te ke mau. Ai koroa i he langi pea ke hau o fua a kau mawhasia mo mui mui e ki. Whitai la. Fura whatonga te taua. Nā ta kei piki tau ka mea hala. Ta kei mea mai petaki saione. Ka ku mamako ki e ta mui whala maare tau e mea sisu. We will still come into church Kana mai without fura koe ni. Tokana. Nā ta piki tau ku mea ka ofai taua. Piki tau hai paanga. Piki tau hai ka mea lere inunga. Na piki tau hai ka mari talavou. Na piki tau hai ka whanga. of this world. Ta, pa tokanga mai wahe koe ni. But this scripture says, Tupa o koroa. Ki e masi. told the young ruler to give his possession, Lava ki te ta mui na si. so that you are able to be free in serving God. Kakai pisi musi tina. Whai kai no tō whroko. It will hard for those who are Maa na tō masi. Mara na si isu yo. Maa. Whaki tai lo. Praise God. Hoko e whorofora. Wha mama ki kaua. Scripture Hala is whanonga. encouragement to us. Ngahi. Te au tā e whanonga ani. Tuke whaos. Aka whorofora koe ni. I will finish with this. Isaia o ves whānoa. Aia, o ves whānoa o ves tō kaha. Ka ko nau tōru. O ka tarika si wawa te whāo nau māro. Te nau puna, hange ake a kapakau o hange e koe whanga i kāre. Te nau lere ka i kai o. Kai vai te nau e ewa ka i kai puna. Na tūrai manu koe ni koe i kāre. Manu maro. We think of an eagle or an animal we should. Maro koe a. Maro hia si sukasi. That is the strength of Jesus Christ. Te ta puna. He wants Puna us te maro. to be like Puna ke eagles. puna koe ka pakata haka. Puna ka pakata haka hangu. Al. Ka pakata haka. Tango na maro ta tawai. O wa. Na puna holo. E ka suma kwa kikare. Koe manu toai. That is a strong. O wa hoko mi ai mui ko ni. Te hanga mau ka stane. O toa ka stane ia. Hoko maha mi au toa ka stane ia. Te tai lahi. Maha koe hoko mai ko ni. Lotu be koe si su. Tana ki mau whanui o loro whare. Whai lot. Lot atu me whai kau. Lot atu me mui kau. Malo ki koe hei. Hoko e ka. Ia ta mawa ka mo koe hei fia koe ni. Ke mea atu ka mo si su. Nofo mo e ka. Sono mo e chanko koe ni. In this new Hena ta ta honu koe ni ka. Whanonga mo e. that you will journey with him. Te whanonga koe puka si su. Encouragement. Hold on to Whanonga him. mo e. Mohe mo e. Tano mo e. Rest with him. Talk with him. Koe, hau ka te au tu me mahalo e te kilo ka mamahi o kua. Ia tapu, i whakakau kina na wako hi.
Não há corrida, o que riba é ele que o malanga dois. Aqui que fala o que. Que riba é a minha tamu. Fa pe tai la ki tai mi au to ai ki alu de ya ma ma me. Fa pe tai la. Bayar aku umar bayar kita pakai. Oh iya. Lawa kau tu. Aku ngawal. Tu ke am, fang mai kita hiba. Fa pe tai la. Haleluya. Betul. Bayar kata kau muat bayar habi. Aku bayar. Aku bayar aku muat tu aku. Dia mungkin dia muat tu ada dia muat tu. Kaya ko iya. Kalau kita sa pangalawa, ay pupunta mo ang ako kay maghihiwa ko ha ko niya kita fai fono nga fai niya may maure o kay kay ako bilo ibe ko ni ma si su. Iya, malo.
Whameta e lahi e iki. O mai he tau o wholofola ki mua e o tātua ke lahi mai he wani wholofola e ai mārolo. Koe whakawau i wholofola koe ni. Koe mārolo he ki. Koe mārolo mohe, koe mārolo ke morotu. Whameta e lahi. Kai ni koe ni mai e laku e wholofola koe ni. Hege mai ka Daniela. Mai e Daniela. Whiri he pau. Whameta e lahi. Ngai Daniela o mai e tā whakapapau o tā hala whanonga o tā whanonga. Tā whōponi, wai mea e he kamoru a ui. Wama mawhai. A pau o toonga tā. Ai o tūsi. Nei mai here tūsi. Ngai ke maa ho whanonga kia sisu. Whameta e lahi ko tā whōponi, a tā wangu ki Konya eki, pai tope kina ko tamo eki, mana tua pe tau si kainga una si taho to he mahaki, una u fanga pe helot, fa helot tau pe kina tolo, ei hau tau hiwa, tuang ya e whenga maari e koe ni, hene se kau, wai henu tamo eki, tena whai halotu, o te tuang e kai mi, ue whakataha kia taha uni, te maa koe lotu e hawa koe ni. Tuki ke hao. Kamata si su. Wa me ni he ua wa sapate pa ko la hina ia ko no wa. Fa ta ki hata to kon le angge me ula de ke ia kanela ki ke pa. Ki la si su klaisi ko e ki ba kaya. Ko la mare. Fa ko la ta ko ni. Fa ta ko ni ko hiwa. Mai ha hiwa lo hata e mau halotu atai kata ni mai pa halotu ni koi o kita maloi ta maloi kita
Mai mo whamalo mo. Nau nau olu whai laka e kasi. Io, ka wholo ia whanau e malo. Ine whakaleru hamo oite. Au e whakata nau na kote. Whawhetai, roi rana e o mai e teki mautau e wholo ai. Ko koe e whie mari anga. Te mau komi he mamani ko ni he kai me ki te mau whie mari. Kai oa e te mau hako ke te koe. Te mau mawa e whie mari. Ko koe e whalala anga, ko koe no mau rungi anga. Kai ke mau te lawa ki mau tolo mau ka hunga anga he maro. Koe hunga anga he mamani ko ni o whalanga tangata pe. Te mau hunga i he ahoni. Te kai ke toi ai a kumpo. Ko e ia si homa, koe uma ane, o tai raka pe tai na. A pe tai kuto e hino i ki mautolu e hiki. A ko i ki mautolu pe tamai. Ne hawa tamai o hiki a ko e ni. Kuno hinata no puke tou he e whiri e ne moui. Pene ne elo ia ko koe e toko ni o whi. O koe e toko ni o whi, o kui kai kono whi. Ai a whi o. Kau sedar betul omai ke ting mau dor de. Kono na fe laka ki na dor he fi afi ko e ni. Te ku heli ko la mari ma ani. Te mau fama lo ko fai to tonu. Te ku le ate me ta foki a ko. Te ku le ate no te va me e lo to ta ta o ne fai laka me fai e me ke mo ri. Te mau salut te mau fa te ta la ke ke. E ki la mari ma ani kon. Tapa kina mai. Kina utau na si fai loku ka te kina utau. Ako ia tai ki mau ke loku mai ke kolia i he fia. Te kai ke mau ngaro e te ki mau utau la kina utau te mo hema e mama ni. Lahi e te ki mau utau whare o tapai. Ko ua he whai ka ta a mama ni laki i koki. E ki ka mahai te mau utau alu ki ai kokoe to ke tā. Kokoe kumalawa ke te kotuki na utau e kokoe. Tāpe kina mai e kina tō no whai laka he whiawhi koe. Ko ka tāpe ha whia maui, ko mau ilo ke lawa ke tanga whakaai e whia maui. Tuku i mau kuatu he matapā koe, i keke toi tatau mo mau umai. Mahina koe mo ui au re liu, te po ta whoki moni ke te. E ki whakatakato me koluma, e mau tā takato. Walawa e mau tā malawa. Esta week of I go with my field of all of my ma on ma o alo fai de mo do ni hono ko to pe o na hi ai fai to na ngata amen and amen. Now we get on the way. May God bless you.